nami ma tuamu bona sunan modate. Dari nang nawa ngayo mangulung maju kamu kemudian orang nami juha pe ulolo kepikiran no koni maju masa tahu melihat itu orang kemudian Sunan ini terbaik ini. Lebih. Jadi be, main di bawah. Contohnya memang dihawak karena marang orang tua saya ditutup, ada itu kagawe tidak berkawan. Hari ini kalau saya kagawe oleh kami potong doa awal dengan marah dua-dua. Jadi ada yang dua ataupun ada dana, berpindah berjaga tujuh sobo. Mengagai itu botokku, okusonya om. Jadi kamu segala kau pernah akan poso. Jadi ada dua mena, ada tidak kena bunuh ngejapian. Bahu dia mau saya guna anak kakak, para di borokon. Sini mau potong laporan apa perkara loba akan bernasio. Jadi saat itu mena dulu tidak digaras. Masalah kami, lu sabuk orang lain bisa nah itu pengalian satu korporasi betul nilai itu namion dipertakut di mata nyari di mana betul rodohanmu tulang nami sirai songon napas hatun ulas parpudi sudah inang nahu holong nyamio ima ulos sabut sayang dia matu tulang songon pita-pita munai tangyang munai saya mana putih akan naulima mana putih akan nadenggan di sude tina dingi dari nang nahu walong ngamion kamji amatutu marhidep tangyang muna tulang manang nutu dia pe mangalaka katina dingi dari nang nahu walong ngamion setotong ma jupang na dinalangan dapat akka naniluluan na dihamu tulang nami molope tung holan hata moleate nabuy terpaksa hatami maradut po kamu tulang nami tuhat tama nama nahapon akka nauli na dinggan tu akka ari na manghihut na lawas sijala hata sidobo di mahami tuhamu na tulang nami siray mauliate di mana baru akan dituju nama dok sampai ho mati orang dok kesana ho orang anu aka bakam dua kau mampu juga bisa tiga di mana dia cuaco masih dia tujuh ni amat tadi bata orang anu pesantren ulus persirangan yang dia Mami kama masuk amat tadi bata terlumu binon tak berang tu mos tudina dak kono bersuhu tu sadaba kebaga-baga naroma kon tuan nama hidup pasu-pasu berditekan nang macam tadi bata jadi bersetiko kesatuan nama ulas perselangan tuna boro penuhan nabui sonon terbasatan tuna borkon ba mungkin marah hamade aka bereni ba bersama Dah, kasih nak tulang, yang terbaik. Hidup. Dimasukkan apa sahaja lulus parpuri dimasukkan tujuh barang tujuh yang mau dipasau matuana siang dia masuk tulang aku beli
So paduha mulai si dohu masyarakat kami akan roh perselisihan setan ko kamu asada rohanami mulai setikyo satu tuan dapat pudi sudi akan tinading ni day namo asih rohani Tuhan diapka ari nalau sejalahan nami totong ma margi dia kapasu-pasu mulai semencap maka pertodio dihami sudi lungu bima tinading ni day namo so ni ma ada mulai ate na buta pasal kami Tuhan muna opung nami mani mau lihat Dilihat tuh kembali, itu tuh matang itu tuh. Dilihat tuh kembali baru ada keluar. Satu, dua, terkubi tuhamuna aka pinaribot nang Pangulan Huria di bagasa tikyo namang rajay nang Surifada ima dinanaeng laut tua manon inanamion kami perjulu mengilu tuhamuna molo tungadong aka nahurang nalobi asa minta maaf mahami tuhamu itikki ngulu di day nangon
Tamanginang tutong rohami mangido tuerupan muna asa tetong tiroy-tiroy hamu hami dinanain pasahaton inanami onon tutano pasatok kinani rejenami inang sori pada tarlumu bimatahe tu hamu ule-ule nami asa tetong ma hamu manangyakon keluarga opung Pusoniaon asa tetong marhititan yang muna mang rajay ng suripada ang giat boy tibu hami tarpasu-pasu marhitit katanyang muna jadi tuk songoni prihata huwasi tuha muna salhuna naliat nalolo mauliate ma dihita salhuna marhiti ak katanyang muna amang butima mauliate ma dituhaka jujur ngolu ni inanami opusonia bursirait ia opung nami ima na margoan kajim siadari manang na opu egem siadari na mangalak boru ni rajai boru damanik siatomok jala omma nagabe ponanyari dihami di pertikyanon manang na diulauta di pertikyanon anakna opak na parjolo ima na margoan lopo siadari manang na margelarmon pakai bodil na baduahon argahata siadari nomor tulu toding siadari baru nomor opat subba siadari ia opung nami lopo siadari mana pakai bodil mangalak boru ni rajai tongdo boru damani anakna dua na parjolo mei ima na margoar egem siadari baru na paduahon burju siadari ia opung nami ima si egem siadarion mangalak boru ni rajai boru damanik siap paribuan boru damanik siap paribuan tubuna 5 anak dohot onom boru jadi anak na parjolo ima na margoan gaji siadari mangalak boru ni rajai tongdo boru damanik na paduahon pikir siadari manang na amani amir siadari mangalak boru ni rajai tongdo boru damanik baru na patuluhon jaihut siadari manang na hetman siadari mangalak boru ni rajai boru sirait sian huta luparam ima opusonia boru siraiton ima na tapadu-paduk di partikyanon baru na papaton jabayu siadari manang na edison siadari na mangalak boru ni rajai boru purba siar raya baru na palimahon jonari siadari na mangalak boru ni rajai boru silalahi sian balgaja buruna na parjolo ima na marhabulian tu marga samosir ima na di jorlang uluan boru na paduahon marhambulian manang na dialap anak ni among burnami ima marga sigiro siat-siatan na patulu marhambulian tu marga manik di sidamanik na papaton marhambulian tu marga nebaho di siat-siatan nomor 5 marhambulian tu marga silalahi di baliran na paonopon marhambulian tu marga sihoping di siata opusonia boru siraiton ima inanamion tubuna 5 anak dohot sada boru anak na perjolo Amasonia siadari na mangalap boru ni rajai
boru sirait sian si bisa tubuna sada anak dua boru anak dapat dua hon amani halomoan sia dari nahinan mangalak boru nirajai boru siregar sian samosir tongdo nahinan tubuna sada anak dohot tulu boru dohot dua pahopuna dohot sada elana baru anak dapat duluhon amal sria sia dari nama ngalak boru nirajai boru lupa batu sian tak kahamangga tubuna sada anak dohot 5 boru anak napapaton amal lamhot sia dari nama ngalak boru nirajai boru lubang gaul sian sidangar tubuna 5 anak napalimahon amani bungaran Valentino sia dari mangalak boru nirajai boru si hobi sian huta teluk kato tubuna sada anak boru marhagulian manang na ialap anaknya mang boru nami ima marga sembiring sian tanah karo tubuna tulu dua mainon dua boru dohot sada anak jadi punguma sude poparan ni inanamion anak paromai boru hela pahoppu dohot nene 30 onom halak inanamion tubuma tanggal 22 Agustus tahun 1945 jala moding onom April tahun 2024 jala marumur maibana lebih kurang 20 tahun songonima amang inang nang dihamuna saluhna raja ni hula-hula nami do tulang nami saluhna opung nami saluhna bulai segijang sa toru di jujur ngolu ni inanamion mangido hamido gomos asa tangya ko kamu mahami raja nami opung duli di buah kamu ditanyang nami peparan ni inanamion asa dapotan apa baga naloma jala sehat-sehat akka dari tano perserahan songoni nang di natinggal di hutaon songoni nang dihita akan namaramaranggi molo tumadong di akan orang belum hidup di jujur ngolui natingan naboy do hita marsi pature-turean mau lihat mak
Sada hamuna to ara bersugut. Unang nomor sugut tung daw di nongon aro muka paninggalina nasosoman. Bereng hamu bolo jawon japuni kani pusoni odobe. Jadi suruh hamuna kana marang dia kang giko do ibu tekote. Munate ka. Kalau sedari di denon, kalau sendiri, tumbar saing pion selalu di koron. Ini nebut turun. Kulawar panilot tu amul selalu nepukarin denon. Semua marong amul suri. Itu bersebut. Asa sisir kamu dah bodoh pas-pasu kasihan nama cari mata. Baju lagu matang yang muda. Soal tadi di mata teman dok. Jago bersama dengan walau teman dok, macam lo kamu masuk di bata dulu, macam lo pun teman tu kamu. Aido cepat kamu luar di kolom pulang. Indonesia
mamarhite dainang ng bostang tapaado-padok tungon itikyo naong parjulo borhat man dapat Tuhan na jadi marhite aparaku dok nirohan muna narapak karena muna do kita sa luhuna karasa kehilangan kami pedok nirohan nami disiala pa na di nangod di kita sa luhuna alay maghiti hulong na siya di bataro luhan na kahangin ibotot pa lahat ta magbagi asak nirohan muna yung asa gabi makurkon tulas nirohan dibagi kami asak nirohan muna yung makurkon tulas nirohan molodong rapat mangirbang las nirohay mangirbang ma nangakapasu-pasu tuhita sa luhut na marhita ima dison rupa pumuhami do sungon gati di karangan bunga bawa na dohot ikut serta do kami sa luhut na natulip berduka cita molope tung songonon na boleh terpatupahami songon perbuai di tangan nami yang kahahangkim keluarga ibotong lain suatu manarita amuak kaparanami odo pinaboy na terpatupahami asa taklas may songon dino ini kedua asim may itu sirah tongki may itu bulan marhapeahan mo to kanao nomuli nalapakyo muna di parsa rumah tuon ni na tuwa molope tung songoni naboy hatana jepet naboy terpatol sami naro pada saat itu las maro hamuna di hamuna bonak suhu bulun sidok boti hat marhite las ni rohanami di bagasan dok ni roha asalamu mangirbang di hami ak kapaparan di punami sirajan beton akalas ni rohay dison neng mangalia mahami asa peda mama kodang lihat
panggabihan perhorasan. Marhito di persaur matuang ni day nang nahuholong yun. Di hami sa luna paparando po namin si Raja Nebaton. Boru bere babere sa hatuak kapahok po. Jadi no ay pepa din namin. Gabi magabi. Marhito. Holong namar siya holong ang kami diak ka namar tinudo di damak ka namar hula-hula buru. Disuno pa to pahami do. Songon perbuin holong namin perbuin di tangan namin. Ibaga sa tikon ng pasahat tong mahami asa sahat panggabihan sahat perhorasan ini. Bedamang mga musinan ng habarto si asaw pasatan. Maju ke sudah masuk ya. Sudah masuk ke kita. Para diraja naga patuni membalas soboyo se. Kapino partai di Maroa, bayi dekat-dekat di TV, apa yang kita itu teriak sana di Roa, masuk jari masih olian partai di Maroa, bayi dekat-dekat, daya paham, ay maparna, si tokeroy dena, persiolia, daya paham, ay maparna, si tokeroy dena. Parsiolia, iya. Oh, tu si malu pakai di Sarajevo, tu si berkah, lalu sema, tu tangan arah pakai di Bahema, tu si berkaji, ayo mo, tu tangan pakai di Bahema, si baru ada, lalu sema, dan tu selatan pakai di Bahema, tu si dari sedia guna, anak di parah, tu masuk jadi, masih lihat, sedia guna, anak di parah, tu masuk jadi, masih lihat, iya. Kami senang kahanggi ibu to mau lebih manarita badan unang madohot patut yun di panarita naku pasahat kami non sian belga ni holong nami doy sian ias ni rohan nami doy asi matuturuhan ni Tuhan asa jupang dihitak ka na marin haanggi ani ang mga paggabi natin na putabuan. Arita magabi. Ala takas do tuktok kita marsi paluluan. Hemat itu. Menista baduak perlinggungan di kinamokmok. Di bata harus dua. Horas ma. Hemat. Ima di sini helon namin na susyadiay. Asa do honong mason padon di dua. Titim mana kinopa ay godang besok pun. Odik susyadiay pe. Nabuhi kapatu pahami mararupok kamu na. Mangurupi kamu na po nakasuhutot. Tutong ma. Amat taribata namang gohi dia kapasupasuna. Jadi akan nambero. Songon na husik muna nak kene. Neng ada kusip muna muna tu di nango. Oh baca pande na may gotok. Jalan nami kuliah naik ada pada marboras. Ibu udah jadi. Oke.
nami sa luhuk na tinaling ni inatanang surmadwon. Kami magdokata sa oti. Tuwin inatanang surmadwon. Jadi soalnya udah kami na. Ison rodo kami. Borumu, beremu, ibe beremu na popumuna. So na makalian yamu ginong marujungolu. Nila makiwa perdagi wakta. Sa tonga-tonga ni Portibio. Siron na sang gelemu na tuhan perjolo bolo. Tumadong akan hurang lobina. Ya kapangalawan na ber perkamu itu na posto na itu hatta. Tuhatta totong nama naisian bagasang tuhan ini debata asang dia. Boy, gabitang di pasu-pasu kami kagak lemu juga hamun itu tonga-tonga ni Portibio. Disiron namin ang sila berjalan aku surgoi sila tinggal ma di kami itu atau ni Portibio. Sok ni ma nang doron namin sa luhut na hamu ulo-ulo na naupong namin pe. Ison magpugulo kami sa mga rindindo kami sa luhut na bere bo ibebere ng paupupe. Ima di parsarbatua ni inakta ng kaholongit. Boru bere ng bere. Asa songon hatanis na dua-dua marukron na memang asa emis tak dua menna perlinggoman si boro di bataro sini tua di kita saduh popar lepuk ta siraja parnai cetuhat ka marukron na dia hot pas-pasuna Matutu. asa songon na nilemu na magurupi tangan nami marhiti na marusungolo para orang tua nami itikyon dong dosong atan na batua rukron nami tuhamu asa bagot na marhalto menatu di garda di robian horas maami na marjalo saya lipat gadda ma diamu na mga dean Matutu. jadi modate ma amang ala hamuno na kian na mabuka jalamu ma na maguju sa matua waktu Nasabit na ma tinahumol tiyo binatu manuhatan. Bayi ma si tiyo itaklas mabatu asahatan. Hula-hula na poso si Rait. Suang-suang din ang mupong namin manik. Sa ato hula-hula na maramaragi. Marhita ima. Naneng borat mahami manomu-nomu raja di hula-hula namin. Bahan magandang panamunawani. Gabi na siya namin. Jadi gua dihitan nomor 2 tulis. Di amak ka na po. Ada satu komunitas di bagas tikyon. Baik kamu mau musik nah partusi.
Terima kasih tikyon. Rodo kami tulang bola dari hula-hula na marhamarang. Bola tong penuh seda harora nama te amang baru nak serama te. Gabi tu lah. Kita singa beras. Gati ni eme namar ludu. Ngau pasatami tu aman akan ni. Asal semaro hamu majaloi. Asal dohonong ma sone dok ni sitio tua. Asal firma poki baul-baul ma pasalongan. Firma tademu julu-julu Mariamu kapang omong Sehali tarok malate tu mata pertiga sebelah. Di hamu pamoron nami siadari. Di ulota sererion di ma di persor maduon ni ang naburut namion. Roro hami hula-hula na poso. Hula na poso tayo daki. Hula-hula na poso marga sirai. Tung songonipe naboy terbon nami. Songo palas rohamu, songo nenggati ni eme na berludu, boras tir. Siang dia matutu itu, dohonon nai matutu itu hamu, pamoron nami. Pirma boki bau-bau ma pasarongan. Pirma tadi muna, julu-julu ma kapaunuan. Songo di mana baru. Roma amin pamatun ulos pembela nami di Pasar Tikyon. Alai na dua-dua ni kumodo di Pasar Tikyon ang kami. Iba apang soba suhi di bawah Tikyon na marisihon silijuang asa itu na dua-dua asa lemak masih silijuang lemak tang bilawan batu dia mengalak ke saluna peparan ni motokon isi mah motokon na motokon ala di sotu tu sanggar asal sanggar maporik turuang sama setua bahwa sebenarnya tinggal di huta, soalnya orang dia kabar serah. Semua saya ini baringin, asal bertetama baringin, baru jabi-jabi. Bermata di madi tupau putih boleh jadi. Semua saya diraja di duduk imam opoku. Asal dia matok ke imam itu tu. Asal boleh aku tok paparan ini, potokon. Satu lamar ini, satu lamar nolong. Dalam sosial hidup. Asa makila masan na daw, majo san na dorok. Sa luwa ka sakap ni rohamuna. Luwa ka sa kira mga yut. Kung mamatari mapusahot ko, at kita ni rohamuna. Dari alani, ito para masin namin. Gani. Ako pasahot namin uluson, tusan po para ni mutokon. Pama damang kodang mula-bulay. Ulusot, tuwak ka sa lupa para ni ibotokon. Pama damang naribur-riburi. Alay semua ulit tukain baru pasatan sa na paparan ni motokon.